Good. Thegio tugethi na mbere na ndereti turakwaririria we muhuri wa biacara na turaririria wonjoria na uteti indo icio ciere ititiganaga na turi na engineer John Mugo wa Mati ne wa kuma kuria county ya Embu niwe murugamiriri thini wa county ya Embu wa Kenya National Chamber of Commerce and Industry ni wakorwo worio riri uhoro wa license indo ciothe kuria Embu dinanyita wega ramaanisha atia mundu ucio arauga atiriri Embu ukaiga nduka ugicoka ukiona takwa rimwe andu marauka gukuriva magatura nafasi ya kwa mundu aina mbia mufuko ese nitwigambia nginya thimuri ugiciria vau next no wige kindu ta M-Pesa kana ukina kuona kwi account Kenya mukenge andu marenda lakini nduraecirite lakini wona kuringana na ini irio ni karendekana ukiga the county government yako kurivia license kurivagia wigite nduka yona vaina nguo igiri kurivia ta kwa iga boutique yona ta kone waigirira M-Pesa na kurivia M-Pesa aya koguo mundu cio arauga ni atiri kindu kia mbere biacara icio kwa kurutagira kwira kundu tofauti no ivote gutwika no irivu uguo lakini tondu avandu ava ni mundu umwe the labor is one we also feel that the housing is one koguo guti undu government ingiuga irenda gukurithia license tatu cionthe ucuri ndukari aterere tarika tunyite haha uroiga ni toria tuga nyumba eno turi ngorwo kuria gwa county ri ndihite kwendia mai joke nyajie gukorwo na M-Pesa hau joke ndehe nguo ndehe iratu na ndehe micibi ngareherio itundo toto tuothe ukindu ni riu o magaukaga makona makauga nguo ni ta wiguse mi boutique kana boutique koguo karivota kwina boutique njukari riku ugacoka ukarorwo kerwa ati nurendia cumbi na sukari koguo nduka yaku ni nduka riva license ya nduka ugacoka ukerwa M-Pesa ira operate ta M-Pesa koguo riva M-Pesa no riwe kiria atongoria arutia biacara etumangioria ni gutongioria government yetu ya Embu itongoretwe ni mugathe wa Mbora tungienda kumauria wona matu gutulivia license ni mauke mone wira uria uraruta wira ucio by the size tondu rimwe anu wethagiria mundu aigite M-Pesa na transactions iria ugekaga vaute kwa ti nyingi no withiririe no menyera license ya M-Pesa whether you are in a very frequently withdrawn or deposited area kana we in a position varia wetheririe ati teka transactions ya gucia kurivwa maundu maria ureka ni ciontheri ivau guti mundu M-Pesa ni M-Pesa koguo magero ni guka marorie wira depending na size makuri naguo thengio no quality oro wa SME by then hetu vechanga twari tume twandu SME na riu mundu gwitwa Maina ari juje kwenda kumenya horo wa public awareness ni twikaga kindu kia mbere watoria mbugire very ari tukiambiriria ni twikaga nginya kindu gitagwa trainings na tariu ni tureciria kuvitukira president wetu Richard Ngatia ni turegwire kwi 150 billion turapatina na Equity na riria mbia ino igotwika ni tukuvata guikinyira kindu kia mbere tutikarengera andu mbia uguo kiundu tho tutakumenya kana andu makavata kuriva ka biacara ciao ni kuvata kuruta wira mwega koguo ni twikaga SME awareness na nira cokeria ngatho andu a Embu nundu wa gwitikira mweri 23 mweri uyu ni tugakorwo twina kigomano kinene muno kia arutia biacara on the kivoi kia Jumaa ya 23rd nikenda even our president na governor wetu wa Mbora mauke twetekaniria ati the private sector na the government can partner and do business anatofata gutuma andu wetu masario tonga koguo vamono guo mathama muthenya ucio nginya president wetu no wako wakiariria andu ajua kali andu wa boda na mama mboga vali Embu town na nile cia maundu ma monthe no twakwa tukivitukira anakwa tinjira na dikiru muno maundu maria maramavutia na maundu maria matumange tungivata kumekira niguo biacara cio ciagire ndaigua ta ingioka kigomano kiu no nginya gauka mweri 20 na cigana mweri 23 thengio engineer Mate araria ma project icio World Bank Embu town citirakinyaniria ikiro iria ciagireire haya mzee anasema ukweli ni mundu unge wa guta mzee no wega ni ria gitio kwa mfano Kiserian Isinya Road imewekwa rami kidogo sana na hiyo barabara inapitia maroli mzito turorete nako mundu akaheo wira arutete wira utari mwega na hii ni andu waku thina te mundu ucio thina ni muvesa ni wira na murori ore wira ucio urarutwa tondo agakorwa the BQ and the specifications
irauga ruta wira na njira ino ukaruta wira ucio na no wawengatirwe site kana urege kurivwa ogwa kwa aria maravesa na wira ucio no warivu wira ucio ira maanisha onio aite mundu uyu to mamurivire the quantity that he has done neguo thank you na ebu na ngumo tande gwa ndoi marakumenya muno marandika SMS nyingi muno haha ni wanjuhigia muno uhoro wigie wonjoria gitoi kimenyaga kierwo uyu ni Reverend S Wachira wa PAG thank you muno Reverend Wachira arauga he maundu ataro no ni amamenya Njoroge mutetezi akia mutugo Kirinyaga mugo araria ma engineer wa thirikari no kuhakwo mahakagwo ni contractors kire kirore wira ni mwega o riria Wanjiku arona ati wira ti mukinyaniru mundu wa thirikari bata wake ni kire guikia muhuko ni kuroka mundu uretwo Punguza Mizigo na BBI muri tando biashara murona ndo ciiri atia tie nyambiririe na kindu gitagwo Punguza Mizigo na ni ndienda mundu uratukua wana ta Punguza Mizigo kwera tukua wana kindu kia mbere ino ni nyamu itangivituka uria design to na mundu wa me designire obvious endaga gucaria kanya ga kuruithania kaga gutuma andu maguca ndwendaga mundu uragukua wana ndienda mundu urangua wana kindu kia mbere ti angwire atiri no kanyamu gaka to Punguza Mzigo arauga Punguza Mzigo but the design he has put it dingi Punguza Mzigo one urera ma MCA onthe no kama virira mbia nigetha mavesa gwembia ta iria aveo CDF marute wira mayo ma MCA makauga ikanaka makauga tuende kazi ipite ugacoka riu ni avetoka stage 1 ikerwe virirwe Senate na National Assembly ukera National Assembly ati urenda kupunguza the number of MPs maume 300 and something o macoki 147 no le kosi ungetekera constituency yake inyitithanwe na ingi na ndwise kana ugacagurwo kana mundu uria wingi gutire ugacoka ukera ma MP turenda gutua Senate ituike niyo anene yenyu because wanasema the Senate becomes the upper house ndetegwo ni MP uri kosi ungetekera kwathagwa ni senator gutire ndetegwo no senator na kegwo nikio gatuika munene githetiga kiwe vituke koguo senator ni athia vitukie na kempie katia agwithie wona yagwa mahurithania andu mahurithania andu ikina cokeru andu nikenda andu magaikie kura tondu ingi avitukire county assembly icoke vituke senate icoke vituke national assembly ingi virirwo president ikirwa by the presentation referendum ino ni avito akinekirwa kirore no ruto ni kagwa na tunataka to challenge the chairman wa electoral body yeye anatupia yeye anataka kutubeba ujinga arorie nyamu ino kona gutiva andu ikavituka lakini arenderege kuvituka niguo avewe mbia cia gwikithia referendum kwani sisi ni wajinga ino gutiva andu ikathina no kamburia ikavituka county assembly to county assembly ni maregwa ni makuvewa mbia icoke igwe senate evituke senate igwe national assembly ekina tuka ni aguzania mwananchi wa kawaida ni athiaga tuetua kwa meke watu aria marekaringa toteko mangiceta mbia kidogo gitoka makauga 10 billion for referendum 7 billion for referendum makina nenga ni mbia cia referendum marenga ni mbia cia referendum oya cia kwa itumekaga cionthe aya uyu ungi ni eri BBI tukirikia kwa no ndeka igire tu na cio turikia BBI nayo I think it's a problem is one sio hapa BBI gutiuno ungivota gutwira tia ngwire agakorwo atarunie bwana Kang'ethe akwa no tuviki mutumia umwe nawe twagirwo ni kwigucanira ti uthio mucerere na ni mucerere agetekirwo ya kwenda twagirwo gwitakana kiume giki ni giaku kiu kingi ni giakwa kiume giki ni giaku kiu kingi ni giakwa riu agakorwo marauga mucindane ucoke werenda mundu urenda gwatuika prime minister marauga uria ugacindwa atuike ndwe prime minister kigiria kianjie gwitia giti na ndege gutumira resources ngina gwatuika president wani ngatuika prime minister na wanjinda that's the fact makarori mundu akaroragia kona tiriri I'm not losing anything so there is no need of elections in Kenya togero ni gwitekanirie tukana na gatiriri no uri kwenda gutuika president wetuika president na wetuika ndwe prime minister otherwise gutina need ya create this kiria magero ni kuga ni atiriri onio maratuthukiria tondu wakati walikuwa opposition checking the government was very high no ruma ya tonya government ile kenda gutwe there are no checks and balances so tutakuwa na government ya share tijaga hakuna ile mzuri hapa hakuna omanyerera mara tau the only thing we have gained from the handshake
ni peace Eh. no peace ndinaretwa ni aria mekite wega peace aria maramenya nio mekite nae nio marauga ati we now feel peaceful because we have been accommodated, but in actual sense we need competition in this world. What they are pushing us to is a world of Kenya that has no competition. Kogu turenda matuve kanya we ikira effort yaku no caria andu wona wasindwa soka opposition niguo opposition ivote gukanya government na government yekire tariko akora ina opposition ngutethie kia mwico ngitukirigiria kwa ina opposition ni mangira votere kuga atiriri the huduma number and the census be made one thing niketha tucokie biande iria tuka wira ari ucio ona mangire maroiga mbeca irutwo ici tare irathie kwa county tariko kwina opposition ino itaindie gwa county ino ingimbire 15 billion is something very small anani mbeza ngai muthenya umwe no ukandethie no kwa ninga mavaicio pesa kidogo sana na ndona uteti ni uwe bio ni uri ukatocire makiri thank you bwana Kangethe na cokia ngatho asante ni uri ukaringe thank you muno ni matha mathira ningienda ne kwajetia gushika tere ya mundu uri independent thinker ni mumwe uri adehaga ne kwajetia gushika wega no ithane ri athira koguo reke tu hore muthuri o nigetha acoke ro kuria kwao buaga tugatire andu etagwo engineer John Mugo Mati niwe mutongoria wa county ya Embu ruhonge rwa Kenya National Chamber of Commerce and Industry na matikarege guka mweri 23 in fact ni auga arutia biashara on the Embu tusemanie vare Isaac Walton twariririe biashara ira turaruta na uria county government ira tutwarithia na national government. Asante thengi muno ni magoka ni maigua Embu inoro rikori mbere muno mundu gwitwo Mufia Paul ukana ti haha ndi ni haria mukuinagira wina nyimbo cigana ona na tukumenye makiria thutha ucio Reverend Waihenya mekoro na Njoroge wa Githinji magithaitira mwana wa Kahii ni gatiganeirio riu ni kairetu gekagirirwo ngori atiri na ndigetwo chauvinist mwekirira kairetu ri kakahikio nu mwatiganiria Kahii njitagwo Kamau wa Kangethe na kindu thuire no mehemehe